Son si patumi baji plira minit thom kep apor inut renon rompi sang tel joen dam joy. Son si nilip MSC Gorapho constituency ke parlu lower tarapung along si cilangji athai kavedet pen ajo inut rinong rompi arta ningkan nerke bau sumen men kisu kitan pik pen ajo si cilang adim dolamaraan kivan bom un ahut men acithi avedet amat hiluwing adim sangtet cuendam juilo. Son si ke si kacari abang puatu mapan tarapung arat kacuneng ri si cilang ahem misen penang pinang jipu ha pusar adin penlo cuneng ri si tame ke si kacari abang puatu kacuneng ri alam arjulong ledet ben banason piman det penajo tarapung arat atum pinang antowar ibeng an kipon pen kithi kijang aphai bat pik an lo si tame ke si kacari abang puatu tarapung arat apan pini anianta kang jinsu ang thek paklang thek thedet lo lapen ke towar aputhak sitame jasimet pet cuneng riponta abatai lo ka cuneng risitame towar pusitame ke si kacari pen akirap ang thek paklang kle bang supen ajoksi pini tarapung ahawar along son si khoi taro arong amikar Clarkson rong pi asupu rinong rong pi arta ningkan nerkep lu Charlie angdeng kithom an Charlie bom ausu sitami tarapung along si cilang athai kavedet pen ajo dulamara hospital an kiwanji aphan ibeng an wan bom un ahun acithi avedet lo lasi tarapung arat cunengri asi angtong le ke si kacari abang phu atum anu ciden asonte pini ani inut abongsu acithi dinglen jilang apot lo pusi pherangki aphan birtanang bali lapen pu kisung ki phuwek ahem tun atum pen kacuneng rike education em recharge tobe aphan cuneng rilo nilisu pu aphan karbi aron atang pen kiklem ji aphan tangka nang rapi vek nang ji pusi cuneng rilo lapen neng cithinai abang phu CM Dr. Tuliram Ronghang aphan setame cuneng rilo nang kirap dunvek ji aphan pusi cuneng riponta padu News Text Report Karbi Anglong 20.7 News